Ongiyeza ngisaphansi smakolo. Ongiyeza ngisaphansi smakolo. Ongiyeza. Sanibonani babukeli, okhulumayo uSibongekile wakwaKhomo, uhamba neBNV Film Production. Njengoba usibona namhlanje sila eNewlands East, sizofuna oma wengane nobaba wengane sebehlukene. Sifuna ukwazi ukuthi kahle hle yini imbangela yokuhlukana kwabo. Izathu ukuthi sibe nale show le ingoba ingane eziningi njengoba ukwazi ukuthi abakhuli kahle. Abanye mhlawumbe bafuna ukwazi ukuthi indaba umama engasamboni ubaba, indaba ubaba engasamboni umama. Sanibonani igama lami nguNontobeko Mathaba. Ngibhalele le show ngokuthi ngicela bezongisiza ngoba bengane akasasayiphothi ingane njalo mengifuna izinto zengane kumele ihlezi sixabana ngaso sonke isikhathi. Sawona sisamnjani? Yebo njani? Hayi ngiyaphila. Khuluma noSibongekile wakwaKhomo. Ngihamba nabaphathi abaphethe uhlelo ukuthi basichazele ukuthi yini imbangela yokuhlukana nobaba wengane yakho. Cela usichazele kahle ukuthi yini imbangela yokuhlukana nobaba wengane yakho. Imbangela yokuhlukana nobaba wengane ingoba ingane akayisupport ukuthi kumele ayisupport ingane, kumele kube ngaso sonke isikhathi hlezi ixatshwana. Kusukela isancane ingane bengayisupport, mengifuna into antshele ukuthi ngizoyithola ekupheleni kwenyanga. Ngaso sonke isikhathi miphela inyanga mehlezi ngimlandela ngibese emva kwakhe, ingakho isigcino ngagcina sengimnyeka. Manje usefuna ukubuya ezokungena empilweni yengane, ngengikwazi angene empilweni yengane ngoba ingane bengayisupport. Ngisho mase ingane iphuma i-trip yesikole kube yimi yonke into engithengayo, uniform yesikole yonke into kumele kube yimi, ngisho umphako wengane, ingakho agcina sengimkhipha empilweni yami. Yebo. Hayi nizuleke balaleli, kodwa sicela ukuxolisa sisiwami, sizamile ukumthola ubaba wengane sangakwazi, kodwa siyakuthembisa ukuthi sisazozama futhi ukuthi silokho simzama, sisazozama ngazo zonke indlela ukuthi simthole ubaba wengane azosichazela naye ukuthi yini isizathu sokuthi ahlukane nawe, ngoba asuke singafuni ukwazi iside elilodwa ukuze abalaleli nabo bezokwazi ukuthi yini into edala ukuthi izingane zethu zikhule zinganabo abazali besazwana ndawonye besathandana. Angazi noma ngizwe sisiwami. Yebo, ikanjalo. Kodwa-ke into esifuna ukwazi ukuthi wena uma ucabanga usazobuyelana nobaba wengane yakho, lisakhona lelo themba lelo lokuthi mhlambe kungalunga ubaba wengane mawungasizwa mangezwa iside le story lababa wengane yakho kungalunga. Ngeke ngikwazi ukubuyelana naye ngoba useduzana usengihlukumeze kakhulu empilweni ngimalana nengane. Ngaso sonke isikhathi kumele kuhlezi ngimlandela, kuliwa zonke lezo zinto. Ngakho ngakhetha nje ukuthi ngimkhiphe, kodwa empilweni yengane ngeke ngikwazi ukumkhipha ngoba ingane iyamdinga ubaba wayo. Siyabonga sisiwami. Imbangela yokuhlukana nobaba wengane yakho noma wengane yakho ngoba akukho mnandi ukuthi ingane zethu zikhuleke ikhaya elingekho right, la khona ingane ibuza khona ukuthi mama ubaba ngizombona nini, wena awufuni ukubona ukuthi ingane yakho ihambe iyobona ubaba wengane. Kodwa ke njengoba ukwazi ukuthi angikwenzi lokho ngoba nginganithandi, ngiyanithanda ababukeli bami, and mawufuna nawe mawuyibona usesimeni esicishe sifane kanje, ungasibhalela ku page lethu noma ku TikTok, ku Facebook noma ku TikTok BNV Film Production.